Mariam no bala ɓeytude seeɗa ko fewti e ɗin golleji amen e yimɓe amen e faaleji amen ɗin aray allahma sallallahu alaihi wa sallam aray bisimilla une précision aray assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah o yafantola moƴƴa simi yari ƴettuɗon konngol yeeso moɗon onon ɗo fof haray kono ɗimmoji amen on holliri ni ko adi adi kon tawɓe ɓe weltani yo moƴƴa ko tawa taw ñawnanime yomin arde min dida juulude nden ka meɗen ñasagala hamme wawa darnugol ɗe tawa hande ɗum ɗo feƴƴiri no moƴƴiri haray duwaji ɗin fof kono waɗi ɗi ko ɗum waɗi si allah laatini mouradu ndu haray miɗen welti mouradu moƴƴiri wona doole amen ko allah woni ko muuyi tawti kadi hara miɗen mari duwa mawɓe e bartiji mawɗon ko ɗum ɗo fof woni ko waɗi ɗum ɗo si laati ka meɗen ñasagala ɗo haray noon sago amen ɗo e noon yo nde ɗo juulirde hande dide pardon ɗo e men inaugurbe hande min jonta on jaami on miijo amen wari ko waɗugol forage ka hoɗo ga min waɗa forage on ka juulirde ɓayto partenaire ɓe amen ɓen haray min waɗiɓe hito o woɓiri noon kala juulirde nde men ɓay ko ɗeɗon jaamiji 6 komin darde ko duuɓi ɗiɗi waɗini gila min sinki mojo bere nden kono min heeɓi jaamiji 6 darnaɗe min heeɓi cuuɗi 7 komin darni fi miskinaɓe ɓe wawanta wori mum hay e hunde haray batte ɗum ɗon fof ko julɓe allah ɓe wallitimen ɓay to ɓe hiide golleji ɗin haray nde ɗo kadi julɓe ɓay min gayni darnede partenaire ɓe amen ɓe wanno min hito min waɗɗon kadi ndiyam forage min hokka mawɓe hara so ɓe séri ka jaamiw wona ɓe yango fi ndiyam ɗam heɓa koɓe juulira ɓe rewa allah subhanahu wa taala haray noon ɓe arno min adduno ɓen ɗon ɓe ari waɗugol panoje ɗen fi ko jalbina jiwlirde nden ɓe loñi laawi ɗin fof tigi tigi on ɓe wondi wondema machine o wata arde ya waɗugol forage o haray miɗen wondi enen sattene ɗon ɓaytu hari min holli julɓe allah ɓen fof humpitike min waɗa e forage ga e min heeɓi ko tambi toon min fi waɗugol forage on min fanno wadde kono tigi tigi on min daari laawi ɗin fof machine o wawata argol ga haray ko ɗum ne mari komin holla on si min darni juude ndiyan takkaki e mayre haray ha joni mankani partenaire ɓe amen ɓe min heeɓi financement on kono ɓay financement o nayo retarde haray ɗo eɗen tawini ko mamin naɓira ɗan ɗo ndiyan e juulirde goo hay sinaka meɗen maali ɗo min naɓira e nokku goo ɓen to kanala no hattodini e ballal no gasa si tawi woni ñasagala e ressortissant ɓe mum ɓen e liggon tigui wakkilige watti laawol ngol on waɗi men hito simin humpiti partenaire ɓe amen min si allah muuyi kadi ɓe wawi hokkude men ɓay ɓe andi ara julde nde ngala nde haray pigui ni fof ko allah woni ko muuyi franchement haray tawi min informe on ɗum ɗon haray si tawi woni laamu woni hewtiri doga ka inauguration haray e makude ɗum ɗon kadi e sago amen mi waɗano ndiyan ɗan ɗo e inaugurde julde nde hannde kono min wawali franchement min wawali ɗum haji représentant amen hoota ko yo habba ɗum ga ɓe waɗa ndiyan ɗan après min inaugura julde nde kono ɓayi machine on waɗa ɓen ari loñike laawi ɗin ko ɗo ko mi arta ɗo e telen ko ɓe moƴƴiniri ɗa tawi yawta ko machine o wata tournugol ɗo ɓay ɗon tini machine ɗiɗen ko tedduɗi ɗi wawa auto e samplije ɗe allah ko seede sina ɗum laamu ngo ko boni o ko boni ko hasi kon ɓe wakkilani men ɓe yaaɓe waɗa golle ɗe kono e ngal ɗo ɓe holli men wondema haray laawol ala fi ko ɗum ɗo ngal e ngal ɗo hara newnanayi men min yaara nokkugo min waɗa ɗan ɗon ndiya fi wata kalu sadaka partenaire ɓe amen ɓe si tawi no woni laawol ngo wattoyama représentant amen no laabi min mari ɗo tato représente ɓe men ɓe aray ñande layi laawol ngol watta si min yeehi jooma machine en inni laawol ngo wattama la machine ji ɗin aray min waɗa hito e partenaire ɓe amen ɓe ɓay allah no waɗi barke golleji ɗin ɓen tangini sen wi faabo e maɓɓe ɓe walla e men gara mi waɗa noon mbiyan haray ko ɓe makiri ɗo ni haray ko non woni min ɓe noddanno alaji ibrahima tigui noddanno laaɓe ɓe wolanila nemi yide ceerno bachir kula ɓe expliquanimo fimo wonni joni woni ndiyamɓe ɓen ɓe jaɓata machine ji ɗin araka kaaƴe ɗe woni fi pineji ɗin andi machine ji ɗin ko rondi kon no teddi bon pineji majje on e ko pineji otoje ɗeɗa hino seeɗi pineji ɗin no satti donc ko ɗum haadi ɓe wawa arde fi hoolo ɗo ɓe arno ɓe daari ɓe tawi ɗumannatako par ce que mi yawno mi yiide bachir ɓayru ko siɗɗo an miɗen naɓiti kadi kono tawi wata marsude haɗay no ɓe makiri ɗo ni koni kono noon si allah jaaɓi en tori allah ballal enen ɗo fof en gaynata kono kanko o gayna haɗa e weltanike ɓe allah ji masali Oustaz Amadou Elhadj Massaly, assalamu aleykum wa rahmatullah.
ara nandiɗo ɗi makkuji ɗo fuu ɗe weltono Allah subahanahu wa taala ɓay kan machallahu kana o maɗam e salam yakun Allah woni hoddirowo ɗi laafi fof ɗi watte eɗen anndi machine ji gollaɗi forage ɗi wayɗi golli kamen ga tende fof wona wawɗi yawde e laawi bee puisque ko ɗi rondi kon haɗa naati machine moɗi wondi on machine mo mari ko parol janno wata yawde ka woni o oto a wonnuga mum ga kadi ko remorque ga juuti gata tunde ka woni o donc si woni nokkeli gon enclavé a feƴƴiti ata wiyata golle toon ɗum ko seeɗɗin kono no waɗno wiiɗen ni en fewta Allah subahanahu wa taala kanko hoddita fof yo Allah tan en ɗi laawi moƴƴini ha moƴƴa hara kala ko saati ka men ga wawi hewde inchallah haray kamɓe seni ɓe e weltike e moƴƴa waɗi ko ɓeyi kon kadi ene wontiɓe ga niwa holli newede e pottal ha ɗeɗo golle wawa wonde yo subahanahu wa taala tabidde jokkeji en amen yo Allah waddu fika meɗen fof waɗa barke meɗe waɗa barke maɓɓe waɗa barke ɓeŋoyji men inchallah ara jamma fof no hiwra assalamu aleykum wa rahmatullah golli ɗo kon kono woni on ganda ɗon miɗen jaɓi on cori Allah yo Allah wan ɗon newi moƴƴina golleji ɗin fof awa kadi nden orel on e wattana yile mum si tawi ata ɗen arama watte go hara e wattana yile mum inchallah lan ɗon jaɓi woni ceerno bisimilla eɗen e duwondirande joni fiɓen anni waɗen fatiha wa salatu fatihi lawo allahumma salli ala sallallahu alaihi wasallam اللهم آمين اللهم صل على سيدنا اللهم آمين اللهم الهادي الى صراطك اللهم آمين اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ اللهم آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان سد وأنا بالإجابة وبرزقك آتنا بالتقدير يا عزيز يا غفار يا رب آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله jarama bagga